webale munonga ejini tayari West irakaritu kandi ni kugambira ngu buri rwa kashatu shaha ishatu zo mukiro ntubantu kuletera program yitu nyamurungi eyo buhinji no bulisa omuhinji no mulisa ntubantu gamba nawe kandi atwereze mbozi atugambira ebintu bingi ebitukuba netuganiraho kurugirira ebyari kuba nakora tuzafamu tuganira n'abantu abakuba bakozera ibintu byabo tugira ekito abasa kubakopaho nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka nyino mwami Bioleko Habati kuruga kuno mu Rwanya Mahembe Kachwamba kandi bangira ngo cyaro nibaceta Mabira ndiza kuba tuganira nawe mboze nungi munonga ari kutugambira okwatandikire kuhinga orutoke business eje akagitandika bwireki kandi yiza yagikorata tugire kito abasa kopa abo kuba obwiro bwingi nduba twine kopa abantu abakozere ebintu byabo mbwe ntwahika kunuya tukagira ekituyihayo natwakiretokwe nikigira ekito abasa ntugire kito abasa kwega then nyencha kale nitwe amataka gitu kutwakuba tugine tugatire omunkora obumuka atandika business ikeje haroho rutoke ruhango ahinyemerira aha ni ekazi nyamwingi nakuba nazo tugambira nareba system mpango ya rukoresa eyamizi naki ntuza kuba nturebe mbozi mpango konka reka tumwikirize aramusiyeho abakutureba rero tyo tutandikira omwami Bioleko nakwakira aha Tayari West abaryo bakureba banzo bahereze ndamisiyo nyamurungi obo barekunda musya omuhingisa kandi nanyo muhingi kwija kwatanisa nanye ahabwa omurimo gwo kushomesa abanya-Uganda n'abatwetorire kureba ngo farming nayo tugitire mu amani abantu batandike kwiyamwe entasya bashomesa abana babo kandi abingi bakabajya bajangire ngo tari musente barukoreba obuhinji no bulisa nke kintu kitine mugasho konka kandi hati esente niyo zigarukire mbentwe twine kwirukanga tukarema twagire nyuma twagire kitwakorrayo amataka tugakoleseje amataka gutwine gona gino mugasho waboye kwatiremo ukateka mamani noyihamu ecyo rukwenda nkaho kuturi kuciyama mwe bare munonga okumpukiza tutandike no kuhinga rutoki abo kuba nindeba kunayikaha naba impressed system yamize yoyine orutoke nuruhango narebo ine famu yente ebyo ntuza kubigamba ho later tutandike na rutoki orutoki oru okarutandika bwireki kandi kindi kwenda kumanya hati ekaze zo yinahani zingana ki aro ekazi 18 zorutoke rwonka konkanye nezinde ntoke ejino block 1 then ariyo block 2 ariyo block 3 ariyo na block 4 ariyo na block 5 ahekeri aitwe hamba kagitugari ejino yo block erukwererukaye so oru tukashanga tukuza kugura aha bakambagira ngo itaka no mushenyi takuza mu rutoke kungabo kugira ngo nkanye experience omwaguru karike nagira ngo reka ndutekeho nyamba bine mpita nabo bamanye ngo muri hitana haza mu rutoke na farm nto tukujetere kibikire tukizunda vare farm mwene bitukorera byona tubikorira vara nore harimo ko mushenyi kandi nuru rutoke ruro hatu wijo mushana gwamana munonga konka ninde bakagurini kutwarebire ngo omushana ngwija kutuganzya twatamu irrigation eyi wareba mbweni itwe rahanga tukumuteganisa buriza ntumushabe nzura mukamwesa agatereza obwenge kugira ngo tukuriyetinge resources z'yo munsi tuzitapinge tuyemwe byo kututunga so mbwenu nore kunagizira aha irrigation ejyaha amazing yo mu distance ya nka 4 kilometers ngare 4 kilometers opampinga mizo gareto mu gareta gazahigro mutanka numija kuzireba then hatu gravity gohorezo mu rutoke buru mutumba y'igurugona winamisi pressure inareba sprinklers rukutambika nergo mutanka gravity niye kuba amazing ga pushing gatera nanka nitorura ehereza misi getorura buru mutumba gona numure yona neshaje munonga erire enywire ati nure buru mutumba n'ugwana no wanure nince mukankana ruyondo wanira kimwe mushana so nkimansa ngutindagire iburage bitoki abantu mbija kubambarire bitoki kandi yuwanje biri wareba nore mu mutumba kimwe bibiri ogu n'ugwana nindebe nkota zitembekerine no kireno bokitema ate kindi cyayana wakireba yona nitaha nenkota yona inkuta noza nakantu kandi ate kitojo rode jahika hamtware biri neceka
mbwenu mu kwezi muri impe inshoze bitoke 500 abo kumako barahati mbaza ukwezi 500 mbwenu hatebu kandi muri kirendo yo intembura ndukigendera kimwe tageti yanje nebitoke kuma muri kashari haza nubogerezo gukora no mangu niyo rukusinga y'urutoke muri kashari tinka manyira abo kwa nyoni babinta yayire tinka rebera rukusinga ndiyo tukore cyitwaha wabantu tukira kuringuruzayo itwa magezi gona tugatira kwitu kandi twine ebigendererwa byitu nayo twenda kwika konka ahingerire umburisa n'ubuhingi nyere mu kintu cyangwa munonga ebyo hire muntu uko bireba leta tubanze turebe ekijundere ekibikire tikijunda Valley Farm izino karti okalihanka heri kano shangurira unique izina unique hati emyaka mingi yona tukajimara mu town abugwa ndiyo mushubuzi Mbarara the director one of directors by Uganda House Investment mbwenu kutware biro bwire twamangu tuza kukora tugire aho kumurira twatwina kiroto kitu even kantwara no bwire nazo mu institute na shomaguru karica nakuzira abantu bayobuza ngo mushija gwirira rogo konga kandi mangu ne kiroto kindereruka naco mwe ntingwenda kuguma ndi muzeyi wo mu town abana bariyo mbahezo kushoma by the way kwereruka rikisubu musini yawandi ndija gire makerere abantu bona bahereza hatkani nyenda njampumure no mucyara wanje tujye bitoke tunywa amategitu muri yacu mubikire tubikire so taza kwata kusintiterera abane sumu muje mutuyambe shana kandi obone baba takwije yana mangu takugenda n'ekitoke kungeze mpangare zitu bamanya nguyija nagenda n'ebitoke abijukuru afei bona sitakabura kwija kuramsi ahubwo na manga buti yene gende gizireta erkiria so mben kandi tokuza kumuteganisa otutu wandetera ki tinyine sente zirwaro nubambanza bakunu naija humuraho stress zo murumo dena garka yo mu weekend mande naza kukora mwene kegumuyine buteka kandi naizo muka atine pressure ya muzeyi na mutwara ki bana atwara ki umugati mu rovo y'imyaka yitineta kijya mugati rwakuguretera abana be naci bakagwerira mwe nagarkayo ayino businge atebekana kore mirumo yakubashumirire kora tutandiko kwingo rutoki ni nyenda gukora business yo kwingo rutoki natandikanta hatu no banzo gira itaka obana rice hatkor kureba aha at least tize how ni cheka cha eka erumundundina mbona ni ndunde nkibiri nyenda wareba yo rebitoke bijya higuru enkota nazirebere ati njimanza ngo watandikana ececekecho nchikurisa neka yawo kandi mugere mwatundaho mbona kumurarunda no busente aho kwa farming no gumisiriza toku papa mwayongeraho konga kacha kumuyine mukakoreje umuringo gwakubire gurumu amagoba mureke okweganya utenu kace tinyine kindatemu ekine cyo kureberaho kirungi ndundi ibiri hato munija kubana temu mu bitoki 3 ejo ne mitwaro nkanka ekitoki no kiguzota ebirine cekate no nakisi kandi zaza kuba okuyikumi hata ibyahikanci za mitwaro 3 no kurengamo so no tekwa kureba bakubanza watunga itaka deno inaho kandi kora rutunge nuza kurukozesa ki no warukore sota aho kubana otekwa kuba ine passion mbona kukunda okoya yo kugira utete naza gukora mwari abyona nimbera mburuza ninyesharra buri kimwe ninkima mbona bari abakozi abunyine ninye bakorebera ahubwo ninye nyine vision ye kindu kwenda so ninye nyine kubasindika atkandi wari abo baba bakusindika umanye ngo byayata mbona ushemeye kuba niwe kusindika ati orgia number 1 dena abandi batembera umujyote nyendeki umutumba nyenda gutoraha orere rware ndurebaha eshahe yo kwiterera neji kandi yo kurike mbona amajebona bakoraha ariwe engine netandikira ariwe rero hereza abandi nabo kwegera twatunga itaka hati tushumi twatandika kubyara no yitaga kukolesa sakazi abamwindane bakolesa enkonya otakabire itaka no baza kuteka muki hata noreba hano yawo ine mitumba yawe
je yuano okura saka kikwetaga kandi kuza kubyara ebitumba no babyara abo kubura emitumba yo kugira ki mbona emitumba waranyine mingi munonga mwena mbo ari umuntu ndije ku emitumba 10 abantu batwire 12 hati ejo neja kura kukizaho kutunga amagoba ahubwo umutumba wagutaye waguhamaniwa n'urundi y'amashi twikashara kuno yantukozesa amashi wagabanza mu China watumba bafuti ibirari 3 wataburamu wagutekamo wayara mu mwaka gumwe none uteme kitoke hataho nikura kukira kutunga kitoke nko muntu uri kuba natandika ahubwo hati ntuonde kikura kusiyaho entasi ngira ngo wabyara sakazezi akatocha ko kubanzana kakarakaje hati naba nkwini twaza hariyo mu byare wayerebere bitoke bimbandize kuteza ninza kubigusa nkirigirira maniwa no kuba warwara nicyo kuba watekamo ekirungi wayerebera hariya tine ekindi cyona ruyo ndwano go kubanza kandi cya kabiri hati nyenda abahingi bije begera ahubwo nyonyine emitumba niyo ndukozesa nyino rutoke ruto nyino rukuru nyino runsimbire nyino rukuza kwana mbwene byona wabyerebe ukiryo no extendinga nakugira ngo target yanje nebitoke 10 kandi tinga gikizade ndiyo mu 5 rukaga umwendi yo ninza so ubura 400 ukasya ikiroto cyawe ngasiye ikiroto cyanje kandi kunkweza kukisiya ubu ninja kubana humuraje ntakigenda no kuza no kusiba n'indambura deka tuzo mu kahumuro kace twargo mu kahumurako zakutandikiraho n'ubanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhingi atakwata mwita kandi yo muri kashari ninganira na kafuru no muhangu no mukugu wa mukwinga urutoke ayinembozi nungi eyariyo nampereza kundahezecho ninza kubatwara no mfamu yente esabite rukwisha deka tumureho kace tugaruka kwanjurira omutebekano samusya owa program touch hamwe n'eshahansya ezerabe nekorerwaho ebitiso bisya by'omutano kandi n'ekiganiro cy'amani nkaburijo aha Tayari West Television obwe orukutunga irakarisya okutandika no kwamwenda bitwija kugira omushuganisa wa program eya touch Touch ntujumurisya kandi tweza mu bintu bingi ebirimwe by'obwegese ebyentunguka embereho y'abantu eminyeto science na karimagezi ebyobwebembezi tuba twina abahangu bingi abakugukireje okumurikaje Touch ekahikacho rukwenda okutandika no kwezi kwa mwenda shaha 3 z'ekiro mpaka shaha 5 programu yawe nyamurungi Touch neija kuba nekukibwaho nyowe omuhereza wawe na boss Fisher. Program Touch. Webale munonga kuruko mukahumuro ndi Edmond Principal Farmer omuhingi atakwata mwitaka nyino mwami Bioleko Herbert turiyo muri kashari turiyo ntuganira akuhinga orutoke ayinembozi nungi kandi waba oyinde cyo rukwenda kwega waba utakira ryogu kiba kimanyisa ngutora kitunge ninkira kubagambira ngo iruho ryabartahwerire ahizba bureryo neriyendogana omwami Bioleko turiyo ntongerayo okubasa kumanya binje bukwata kwinga orutoke spacing yorutoke ine kubeha spacing yorutoke nikirgira hakirisa ecyo kuba no tomurutoke ko kuba ine che spacing ro wasa kuzikora miti 3 ari 3 konka 3 ari 3 zo nusofuta mwenda konka waba oyine ekirisa kikumara no koresa mitazi 2 nizibanzima ngugu wari urwanje rukwatine konka ruine bitoke bahangu buri kitoke kikuzamu nibakitema ebeyi niyemu hari agatayi wareba nkantiro spacing recommended hate bitoke byanje byabe byo kutabura ebyabandi nara ninteme bitoke bhango kongo muhendo gurumuki hate babitwara kutabuza ebyabandi
so hati nagira ati mbona hatkanyongere ahakirisa kunda yongera ahakirisa hati nyongere namba nyingi y'ebitoki so nkargari 300 na kuna ya prayingire system ejo ya 2 meters naza ahabitoki 500 kandi byona tingarebere kibasigiremo byona nibabitwara ufitema nomwe watenda ringire no muntu omwe nanyenda kwiza kwikawa kwa nanyenda kubuza uri kuguza atenda aranuha nibabigura bitakeze ati nyono bunkwenda sente gesha nibazita account kare rero bo basigaze bitoki byabo kubera haze mbije babihemu bagambire batutere hose ne free loan no tunge free loan na munonga ako kweze kutwashika mahati bariyo batangatangana ntohe sente inobire yakushashwire nariro abo chikumanzi oriya nana abuza inobe yakushashwire ningande nanga nteke ho so mbeno no gumom system otegerize sente so spacing negira kirisa icyo kuboye naguma mwene kanye ninkosa amasha nokoresa amasha gente nyinente atenta amashani gijo mu rutoki kandi ebitumba bitwatema tubigaburrente mwene yambana ebitumba ntubigaburrente nambone byo bizihiro mu shanogo deni zitereza amasha tugato mu rutoki umfama hariye kishara twara waratwarire urutoki rwitu rwarire na saideriya nabo koraze no ja kushemererwa waro kuba kwara nako nyenda kukwegesa deni ogumumsi nibarabata atahansi kurganswe kahiguru no yara inchi nka 8 kurenga moisi cye yahansi ogumushana kugutera hata moisi cye yimuke kirisa nikibanci nkigendo cyurgo muitaka mwana ko kavaringa cyo kubanza soil temperature ogikuringa hati njo kurebera itaka umutumba guma gurgurini hati nubwo wagira umushana yiguru konka hansi guriki kandi atamizi go muitakaga kandi namizi gagumamo gatwaro bwire gatakomera so ekiri important arutoke no marching okwara takoragire ronde byo kwaruza usangira itaka ritatwarwa umutunga ahubwo norebye kubikujunda biguma mbikore kirisi ukibura kwaraho ateke imvura yija ekirisa kizo wabandi bakitwara ecyamuto top soil ritaka ryamutoni ko karisa kazunda hatkagenda eventually nco kurra ngo rutoke rwana nkaruhira mani ahubwo atararire tararuherize wareba nkarugurira na vani yo kusombe binyansi nareba tukutuku yarabahwaho ekirize binyansi neshombe binyansi mbwene burishayo na tureberera nk'umwana sabuka ndor kwekora ntuya mwentasha kandi tokuza kwereze kindi batakahire nyinabyo system ya mizi narebaha netekwa kuba eri expensive ninga omukugiteka munesera tinkumanyiwe akasente kanota mukingi nokiyam kashate nakugira ngo niteme bitoke 500 ezo miliyoni 12 neceka akatubarira mitware buri kwezi hato mwaka nomango notunge sente zukusingeza akamisha umwaka ntimaza n'uryo mbukade 10 mbona tuwitaho umwaka gumwe ukakore sortoke rwo karuhitse rukwenda deni go karastinga obwire bona no bo aferwa ate kitwita abahingi no kubara tukarebe cye kujya kiti turebe cyo kuyihamu tukurebe cyo kutamu cyo kutamu kandi wotatiremo hatokiyamo ati ngafisa ho mwaka gumwe kunkindije ninza kuba ndyamagu kandi hate kindi ati nkimwe abana barukushoma mugume muza ezesumwe zukugira muzikoreso mu rumugwazo hatu wasakinga ariho donors abakwana benda kwatara abahingi hati ngahanka kwaturwa haba World Bank na micro irrigation bataho 40% na itera 60% ngakora project ukatunga muka funding natunga muna ka funding abo kumakora project proposal nyina abana bashomera of course rutoke rushomisa abana ngwene hati twakora project proposal haraba ready kufundinga abahingi niyumva kuteraho ni uyitera aho Uganda yitu no heragendere umisho noenda kumanyisango abahingi level yitu ayikaho batandika gukoresha technology ne itagirwa kimwe nambwene hati mpire abantu aho nibaza kubana ninkoraho ensigo za kabejo mu rutoke mu bya kwereza nibazi na ninya
baze kuhinga so community nayo tingu gifera busha nyenda kugihayo nayo yege mwene gini nyenda ebe demonstration farm ekiroto cyawe ni demo farm abantu bize bege bashome bije bashome at least bamanyingu nubasa gukora iki oyo mu sente kandi nabo koraho bona n'abagyumba tinko sabaheru hadi nabuno batunga that is community benefit abantu batungire imirimo ku rugamirimo eyindi ukora mbwene twena ntuganyirwamo na community na family yanjye twena ntuganyirwamo ni impingo rutoke nyine kuba ni inshara kwitira kugogora bwireki adorutoke narwo ni nka business uko kusiba duka nogireba ahubwo shimwe kuba norumu warebe ikigogo rero rwahendeka haturunkimanisa ngo turwakina ho mugasha urwihaha mutumba urwarije hansi kandi urwito mwata atekirere cyayoma icyo nkiba kitakina mugasha then bya bitaka nankire toko bintu biyaho ko ngabo kwerinda umuyaga nka season age ikendo cyendeze ukaca mutumba noreba tujyabanya kashari twine bibira byo kutanga umuyaga mwene je na ino risk yamani mwene ogumana ogicendereza ko nkurebo gwenda kuba muyero nkoro kware gwenda kutukura atorundi bartakitekera mutumbo gwo kirisa cyamani atorujunaho oguyamba uburemezi bwingi kure ngo umuyaga gwije gushohore atugushohore gugenda akagoro waye kwata munonga kakwateramo nogera rose mpango munonga no kuyaho cyahendeka na icyayuma nkiba kitakikora byo kwiga byo mutumba kono kazunde terakireyo hati kazunde nogerinda munonga nicyo nagira ngo muhingi notekwa kuba nozo mu rutoke rwawe nokoresa mu mutumba umuhoro gw'umuntu nabo kwija kutema bitoke tinkubikiriza kutamwe muhoro yabo ntukoresa umuhoro gumwe kandi tugumantu monitoring kasi kwagenda kugira umutumba gwagira tugera jiki tugosya ugugurga konka think experience ingire umuntu okezange zona tinyine mukajunde no kukuwaramba warerona ndunyerera nduhise kitinzi so sprinklers no making sure ngo ombire bw'umushana iwe noboryoke amizi oine damu ninga nokolesa national water adogumangura hangana yakanyamba ezidamu kagishanga yetimbirwa baga government ezibahemba timbira obwire bwo bitubweno bwo ninjarinka abajungo bwirobo agamba jangu zikazitimbwa abanyoro bihire bunyoro kutimba mazibago gakaga gagwejigire hatino gakoresa so nahirwa ngakwata hitaka ryanjye nakora system ntundu gihagaro permanent tinyine ne kinkuyuziya abatine mizi to kubetegereza tinku cyetegereze kirunje wije mushana hati no kwa munana turiyo nturugumu cyane ngwino warortoke ruruta yuko wareba sumurura na mizi nyona mizi njura nadikugwisiza hingu gendera aturahanga natwegesa science natwegesa hati twe tumuyambira ho tuta ona waraguma natangira bachwezi injuna niwaga wogizirota washaraguma natumshababurizo batkorereki hati ubwenge bwo kutanimwe abakiri batumugire kimwayongeraho technology dene kiturenge ngira silver water gizire kiwayikorera tubinga njara tubingo bworo orutoke wareba tine cyurukuruburra turwemerire ndugumuza mundwana ndugumuza munduzara oguyana kwato kurukuzara tariho kwemerera nkimanisa ngo harvest yawe ona rebota kwitira bwana no buguza bwana aya rero abaganda beshiro mu bakugurura bwana bwe mutumba bakire bayiga kwinga begiro kwinga buganda bwese noja kuro burunzire kuri amashaho nugasino gagenda hadi nayo bire source ya income akatumba kenkumibiri hadi biho mu butumbo mutwaro bazamo izo ne sente z'uta budgeting izo ni shashura abakozi n'uryumbuka debo abo shashura abakozi dene cyase kastabare urutoke rutari mu kikokuru rukirini nyenda kumanye bitoke byawe no buguzota bya ka bei chati ebitoke nanaguze ngo ninguze mutwarebere n'icika araba bo kutwara Buganda abantu beta ba middleman ogo hagati haza ekirufane no mukazi n'ubakungura bamwita dina neja nshuke sente agazana kasero atuwe natwara Buganda ahereza Baganda atingazi na nkeso mankara ngutinguzira kweso konka ndiyo ninkora proposal ninza kuombeka hariye cyoma cyebitoke
aho imware icyapa noza kwikaho kirebe nyine yo gundi umwanya ushenyo ndakora biscuit nyine yo mwanya gunaguzire hari yo ndiyo nintebekana sana go noza gureba nunguza kuta factory y'ibitoki ibindi tuje tukore mu wine nintekateka una government esheme kutekateka wabo kuma winece kiroto you must be supported nayo neja kureba nabo bashira barambuire babirebere byabashobire nindene ba proposing kureta abagenyi ngo nyonje nkambanze tukore na family yanjye nshanganye ne cyanje nanyi bashange nyine cyanje ntazi kuza kushabiriza buri kuba arebe ikikire nakatare kebitoki nyinda kata hari abija bapakiriro mwanya ninza gukoreka bija bapakiriro hadi ndeta baganda atogora kutwara yo kandi bari abeyizire babishangaho bagururaho we bare munonga wasigaro ryo nasigara ndahaba tubyoreko nendagakacwamba rwanyamahimbe town kanso ahihaho esabite ari kwiza nza kubarete rente den turibe n'umufasa ari kusabye nabanyeta Edmond Principal Farmer nyondi yo muhinja atakwata mitaka konkako nikasiya reka atu kwegita esabite ari kwija buri rwa kashatu shaha ishatu ozo mukiro nituba turyaha turi kuganira n'abahinji kandi tugira ekitwabasa okubegaho kuko banirga program nimbagira nti you have to keep African hopes alive.